as we are looking forward. Ebi byona bagambirwe nyumwabazi omuhwezi wa RDC wa Bushenyi Rosemary Athaire obwabire nabugana Eminyeto erikwegitira mu kibina cyayo ecyakaguta Vision for the Front ekibine cyanyikundire Eminyeto erikwinegeze kiroto cya President Yoweri Kaguta Museveni ekyo kutwari hango middle income status. Government resere parish modo mureke kugireba nka parish modo mbigambo zayo yerebere ebaterine mu 30% yateramo abacara 30% ahabo kugira ngo nitwe majority otaba majority okakoma kutera karuru no koma kutera orokosombwire wa karuru. Eminyeto kutekateka ngo government ya NRM niye bisizo bworo naye hibwo buhabuzi ngo emito yabo niyo kizubo kandi no twakwindura government hati waba tahindura ntekateka yawe na government yakubasa kuzaho neza wone ikakurga butegeko rinkoko gigizireki so iwe Eminyeto ni nkushabarya cyo kubanza manyarhanga wawo wakwanjire echa kabiri kundi hanga yawe. So itweka Kaguta Vision 40 shazire muto wajara, we are going to do what we call record tracking. Eminyeto mwena tubaronda himuri tubakunganye twegite hamwe kandi mission yitu nko kumkugereba mission 2026 Kaguta baryaha kandi turebe n'ibiruje twakubasa kumwiyaho Eminyeto nibyakwasa kutukora. So nsaba agaruke kubibira buri namukaga ayisime nabandi gago mu race tumuturure mu ronde karuko atutegeke atwebe mbere mpaka harahurire yaje abuti kankwase bo batabana banje ningasha abantu banje kandi batugambira habwenshi boro Eminyeto gwine kuhagira government ya NRM icyo kubanza twinobgari nyewe kanye kwihanza rati kareba goltar kandi inkazaro mu regime ya President Museveni. Therefore, I have no reason as to why I don't support 7 to Kaguta. Bona bashome primary level na secondary level ahakuba kikatuyamba itwe abayebe banyina bazire batakwebasa twara mu mashomero atushomere twaheza kushoma twafuna n'emirimo. Eminyeto eichirizine n'omuhwezi wa RDC bwa Bushenyi okwetorora nawe districts za Bushenyi mpango 5 obwe bari kuvugana Eminyeto ya harengo rw'umuruka na negombora bakubashomesa akundi hanga ryabo. Omugandi abakazi muri shema babangwirwe okuhindura ahankora omumaka gabo kikabahwera okutunguka. Ebihirwe y'umushomo ogutebekanisibwe Ministry of Gender na nekigenderwa cyo kubinga ubworo na nentekateka y'abakazi kuruga analog ahari Sun Beach Hotel umurushema. Then yabere yo kuya ekikire ekikutuma yabere yo kuya hateze ruzokoze zezikugama ukachanga umukazi nakora abantu bingi ko ukachanga wakora wewe abantu bazamutatu bijana bacyo ntubasa kushaka ngo hatu numanya umaboko sakafukaka kugira ngo tuye mukace reka tukozese maybe another machine yebide to abasa ko twabaza practice obaza ninga twende mutukore twaheza gukora ntuza kwiha mu bindi. Umunyeshengero Rosemary Nyakikongoro ashyira umushomogo kandi ashabira abakazi obutosho kwekora mu mwuga bakarebera amakagabo. Abakazi yashobenye ezitera hansi mtukora muno mwanya kutwine productive na reproductive roles ndimo kumchana cyashaka mu mwana kaje washobora cyangwa yo uzinjo mukanya atamusigaye. So twageze kugira ngo tugeze abacyana batahibitse okuchemerire kubandi tukora families zitu okuchemere kubandi tebekanisa makagitu mukabacyara no kuchemere kubandi shomesa abacyara bitu kweyihayo bakaruga hansi bakazahiza. Amakuru agagasha kwa Michael Atwachire na Sheikh Abdulatif.